Vannoya punglin le min thangta Big Ben namun bas color asana ki sim namun thusim ngai ta le min chi mama Romeo and Juliet inji pa William Shakespeare spin namun England gam interesting facts ho hichi video hi ina sei ki dingo he nabon chawin video tha vekit dingin ka hin lim su Kevin ka channel subscribe nai lohon subscribe ne hin bol pa pi divin ka hin team masakin ina he British gam royal family ahin chadon hi achon naw khana ahin breakfast lama zong min chi mama jeng war heritage site tampi namun chuti lawa zong adang kidang ta thil namun England ahin QA din hi British gam chondan adinga mo no thap thei hilo chondan khat hi England a hi hitia QA din nading mun ho a hi adan na zuilo a nanup na laya na ki helut a nakimat do a hi le 1000 pounds fine na pi ding a hi England gam thil het num ta hola khat chu hi le England hi Vannoya gal achom pen Anglo Zanzibar war ki ti chu England a he ana hi hichigal hi 1896 August 27 ni khoa chu Zanzibar Royal Palace muna United Kingdom sepai hole Zanzibar Sultanate hoka a kidona ana hi hichigal chu nidan ki khat hinglo 45 minutes ho bel beb anaki do hi England hi Vannoya scientist min thangta ta ho pin namun jong ahin miching tam tina hi chukeu hilowa Vannoya University hoi pen namun gam jong hi hechi hol a chu Oxford Cambridge le London University ti ho University hoi ta le min chi ta ho na jong ahin politician chule scientist min phau ta ho le novelist min thangta ta hon London a University ho a hi lekha ahin sim ngenu hi law of gravitation hin mudo Isaac Newton jong hi England gam mi hi science evolution a panhala mama geologist le biologist min phau Charles Darwin chule 20th century adinga scientist min thang Stephen Hawking ho jong hi England gam mi ngen hi World Wide Web kiti triple deplo jong hi England a hong ki pudo ahin 1989 kuma chu Tim Berners-Lee kiti pahin ahin sim do hi England gam hi chutia lin ta gam jong hilo hi USA gam to te ding hile USA gam sanga azad som sagi le li a niaw hi agam hi 1.3 lakh kilometer square bo a lin hi England a hi kumsi in cheese rolling sports hi ananei jingun ama hodinga kichepna min thangta khat hi hichi hi 1826 kuma kun traditional sports khat a ahin nei panu hi England capital hi London ahin la masanga chu Winchester anakiti hi agam official language hi English ahin English pau hi England a aki ha tho keu hilowa Vannoi pumpi a ki ha tho ma jeng pau khat jong hi Vannoi pumpi athang pia mihim 1.35 billion ho hin English pau a thon hi gam house ta le min chi ma jeng gam khat jong ahin England hi gamni Scotland to Wales te ni to hin aki gam gin in hi England hi amizo sin aki het na agam min hi jong le England min ta wang hi South ta hin United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland akiti na hi hechigam li ki gom khoma ki sim do gam khat hin Scotland Wales le Northern Ireland ho jong hi zaw tha ti na hi England mihim population hi 68 million vel ahin Vannoi pumpi a asom ni lekhat chan na in apangin hi population density a bedinga per square kilometer a mihim 280 vel a umzowin hi zakhatla a 83% ho hi urban area a umun 17% ho hi thinglangje ma aumun hi England a hi pound kiti currency hi achi piu ahin Vannoya currency luipen a jong ki he e ho sum 98 rupees to 1 pound akibangin hi London khopi hi England adinga khopi len pen a hi keu hilo a agam capital city jong a hi London khopi sung se a hi pau chum tho mihim tampi aumin a khopi sung se a hin pau zat zathum walam akithoi na hi hiji a hi global city ti azong ki he a hi
akhupi population zakhatla a 20% ho hi gamdang mingen a hi win kp ba kai lion kiti hi England national animal ahin red rose hi agam national flower ahi agam mi atamzo Christian hozui ahin Islamic Hinduism Sikhism Judaism ti hozong aumin ahi England ahin ho in zat sang som nga chunglam omzowin ahi KitKat kiti hi chi chocolate brand min thangta zong hi England te a ahi England hi vanoya khuna ki sim mun luile mun kidang tam na gam zong ahin echi Stonehenge kiti hi England gam prehistoric landmark khat ahin hichi hi kum sang thum lama lui mun mel chi na khat ahi chukeu hi lo a 7 wonders of the ancient world list la zong anazaw ahi England te chatu dan dan hi ni khat sung se se ahin cha khon million zale somgup lenga vel adon do zo win ahi England hi island nation khat zonga hin agam sung hi munzo sia hi ichi num na a ki chi jing the hin a ki khana mun umlo ti na tawang a hi hi zongle agamu tuipi lam kaya chu tuipanga kun 115 km hi chan khel hi chi do ding ki phallo a hi England te hin phat khatlaya chu banoi pumpi 25% hi amaho thunei na noya anakoy a hi British Empire kiti zong hi vanoya empire lin loi khat zong a hin England te ma a hi England te le British te kiti hi thakhat a hi India gam zong hi England ailo le British thunuya so ta ana umsa hi ija hi tu ni chana igen theilo a hi itihamin igamu hi anawai hom lo hi le India zong hi ha ta a hausa tamai the hi England hi gam hausa ta a hi na bana akiwat lo hil tabang a hi agam mi job nei lo ahlom the in alhang pi a athalo ho hi 30,000 to 35,000 dollar vel a hi zowin a hi hichi chu India suma isaile 25 to 26 lakh vel ahin lekha thiam tamna gam zong ahin agam literacy rate zong 99% ahi ama Kerala kisim na dinga gunchu le pontho ta mi ngen a hiwin alhang pia nu mai ho hin kum somni le thumla vel ho akona hi a Kerala ahin kisim panjiu a hitai England economy a panhala sector ho chu service sector hola a finance manufacturing construction food retail entertainment chale tourism ti ho hi London mi ho hin ne lampang hi abol thei le jingun India gam ne thei ho jong adei le jingun hi chicken tikka masala kiti hi England national food ahin England ahin Indian restaurant sang kulam aumin hi England ahin ju jong ha ta adonu khat chu ahin kum som lagi chunglam mi ho jo se chu judon ding ke phal pi a hitan a in mun ho a hilo le mi mulo na mun thim ho awang chapang cha hon jong a ha don le on hi England national games hi cricket ahin 2019 achun cricket world cup chu anakila un hi hi jong le agam game min chi le min thangma ma chu football a hi kinin a hi English Premier League kiti hu England a kun a hi England a hi gancha engbol a that akimat dole go na sang ta piji win hi chu keu hilo a masang jep lai a chu thin chan ge a jong go na pi jiu a hi England a hin ki huilhana ding munnum tampi jong omin hi chi hola achun the British Museum kiti jong hi num ta le min thangma ma jeng museum khat a hi Big Ben London City London Eye Windsor Castle Lake District National Park Eden Project kiti ho jo se jong hi London khopi a ki huilhana dinga munnum ta ngen a hi tunia ding in hi chan so hita in video like share na bol ken tivin na bon chavin stay safe and stay blessed